Pet Matebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku kuyafika Ravuntlhanu. Kamgana lona FM komandlela mingiselo mina khume ngwathi mina tsantsana kubilawura ya khume mbiri nongona ku Africa wa vulavula mina ni khalanga Pet Matebula ni n'wana smart wa Jimo Chango mashingirtano wa chacha na makonelo wa ndandazi mingiselo mina kwa mkersa chiles kusukala studio 2 ile polo kwa ni kutisala nongona ku Africa wa vulavula lo meleriswa ko inchidani Eric Mabasa ifa masinga fika leka awura ya mbiri nhlekani lo keselu sinane lo kuhlawula xitichi lexi kwalonga yingisela rikona ungaborla a Gauteng eMpumalanga a Northwest ali Limpopo kumbe wo yikuma ko i audio streaming yamgana lona na fm.co.za na la kusungula nongonoko ibun'wana ni phone loko ni nguvutisa ku yikuma ku nomboro yako ani swi tivi ni yikume ka mani na sungula nongonoko eva ka hina ai nongonoko lo mina loko loyi ni n'wi pfunaka hi loyi a yingisela ku nongonoko hayi a kombela ku nomboro hikuva i kombela nomboro swi vula ku u ni pfuni hi nchumu kambe loko i yingisela nongonoko lowu wa ni pfuna hi ku hi wo muyingiseri wa mina se na mina na sindziseka ku pfuna ma vona kako ai man nga oni siku ro sungula ri kutani kama swi tani mixero me nongonoko Africa wa vulavula namuntlha u ta famba hi ndlela leyi sweswiwani hi ta twa ku way committee timhaka kwalaho nga wa ku yingisela u ri koho i byela ku la wi nga ko timhaka tingani i nghena hi nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 kasi ke xin'wana lexi hi endaka xona mixero mena i ku kombela ku eka n'we mi kota ku va mi kandziyisa rito mi nga kandziyisi rito mi kandziyisa ka leti ta mani na mani mi nga ka mani na mani la lo mi kandziyisa rito kandziyisani leri ri khumbaka timhaka leti ti hetelela ku ti languta ngopfu ku xiyimo hi tlhelo leriya ra ku loko hi languta eka xiyimo lexi hi vulavulaka hi xoho sweswiwani mi kandziyisa rito ku ya hi nhlokomhaka leyi va ku hi kha hi vulavula hi yona leta mani na mani mo nghena mi vulavula i mi twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela yoleyo se i mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa yona mingisero munghana lona na FM leswaku we i angula u ku yini eka mhaka leyi hi bulaka ha yona hi ndlela yoleyo nhlokomhaka ya hina namuntlha mingisero me ya ku sungula i timhaka ta leswaku loko wo languta eka nkarhi lowu hi nga ka wo sweswiwani vandla ra African National Congress a ri kumangi ku tlula 50% eka nhlawulo lowu nga hundza kambe ka mungiseri angeri sweswiwani va pfa va twa van'wana va varhangeri ka vandla va kha va vulavula va ku ta ya mahlweni hi yisa tipolisi ta hina amahlweni teti hi nga hetelela hi kuma toho kumbe tipolisi teti hina hi yimaka hi toho hi ndlela yaleyo se xivutiso ku va ku loko ku ve ma ta hetelela mi yisa mahlweni tipolisi leti ti nga ta n'wina ku ve n'we mina 40% 60% a ti lavi tipolisi teto mi va mi kha mi kuma ku yi matimba ya ku endla tani ke kumbe ku yisa mahlweni tipolisi toleto i mhaka leyi nga ta hetelela hi languta eka nhlekani lowu laha ka hafu ku pele awara ya 12 loko hi kha hi yisa mahlweni nhlokomhaka ya hina eka siku leri kasi yin'wana mhaka leyi nga ta bula hi yoho i timhaka leti ta vayingiseri va tisaka matitwelo ya ku ve na timpfula leti loko ti va ku ti hetelele ti tisa ku cinca ka xivumbeko na matshamelo ya timhaka ta magondzo eLimpopo xana va ndzawulo va le ku endleni ka yini ku ololoxa kumbe ku antswisa xiyimo xolexo ke i mhaka yin'wana leyi hi nga ta yi endla hi nga ta va kha hi vulavula hi yona nhlekani lowu hi la ku ta twa ku tanihi ndzawulo hi swihi swin'wana leswi mi nga vulaka mi ku mi le ku swi endleni ku antswisa xiyimo lexi ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ku voniwa leswaku magondzo yo tala yan'wana no khuleliwa ya ha khuleliwi swona lavo khulela va swi koti swin'wana swa leswi hi hetelelaka hi lavaka ku tiva swona kusuka eka wehe muyingiseri hi ndlela yoleyo se i mhaka leyi nga ta va kha hi famba hi yona i hoxa xandla hi ku tirhisa yin'wana hi tindlela leti landzelaka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini Khalanga Pet Matebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku kuyafika Ravuntlhanu.
tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Enkomo. Loko hi ta ka nhlokomhaka botshet ya leya tilayisense botshet a hi mhaka ngopfu ya a ni swo tala va lumbeta mabyala na yini na ku hi tikumisa ku yini tilayisense mativa botshet ni vulavula swona mina ni vulavulaka sweswi ni yo yi xava mina layisense He van, tanana to. ni yi xave hi ndlela leyi ni ye a testing kambirhi ro sungula loko ni feyila ni feyirise hi ku va ni nga humesanga nchumu ivi a tlhe a ni byela kwala ka driving school leyi a va nga ni testisa hi yona ku hi ku a humesanga nchumu a wu nga ta pala ni tlhelela futhi ra vumbirhi ni to ka ni nga vuli vito ra station loko ni tlhelela ra vumbirhi ni ku ni nge dizi ku na swi kota ku driver swilo swa mina hinkwaswo swi famba kahle loko ni ku na khandziya step hili laha botlete loko ni hetini swilo swa mina hinkwaswo loko ni chika va ku i feyerini ku ni feyerise yini a ku loko i khandziya xitepe hili a wu langutangi xivoni xa ka leha hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ay amkeleni Xihlangoma hi twa ku eri Xihlangoma nhleka. Ayi njhani Buswet? Epfukeli minjhani bota mina? Ni kesa ku vitiwa Xihlangoma i Robert Singwana la ka Nsavulani. Enkomo. Ya ni va khoma leya agriculture leyi ya kusuka le ka kusuka kwale ka Vandindani na va Nsavulani le loko mi languta laha ka Nsavulani gede va ri darata leya ya Mandluli yi tsemiwile ka ha ri na darata laha ende lava vo ti tshamela la gedeni vo ti pfulela gede a ka ha ri na darata n'wana n'wana vo ti nghenela lava ku kona hambi wo ngheni le phambeni hambi wo ngheni kwihi tana ta ku tsa ku mi kumela va Ah, swi nge koteki but Robert. Miri siku ri tari kahle miri darata yi tsemekile mara vanhu va pfula gede va ka va pfulela yini gede. a nga ha ri na darata vo ti pfulele ku movha yi tshike yi tini ya leyi swi rhandzaka hala va tsemeleri ku ya le ka makhuva ka ha ri na darata na hala ku ya ka Ndindani a ka ha ri na nchumu se n'wami lava ku lava va ka agriculture va nga ha ti na gedeni hi swo mbulaka swona. kahle kahle a hi lava ku va hi bye gede leyi ya ha tari ku hina hi lava ku tsema switandi swi ya hala giyana hala xikontirini a hala ku ya hala va ri tavi hala a hi lava ku tsema switandi swi ya nyana hala ka xikhumba hala ku ndlela ku hi hluvuka hi hala giyana se vo hi pfalela a ka ha ri na darata yi tsemiwile a va vuli nchumu vo pfuka va ti tshamela kwalaha movha leyi nga ta tshika yi ta leyi nga ta tshika yi swi lava ku ngheni kwalaha a yi boheki hambi yo ngheni hala ku pfuleteriwile hinkwavo hambi loko yi hala ka hala ku ro ngheni hi ku rhandza hi loko but Robert hi loko mi ta swi vona ku vanhu lava va va kha va nga mi rhangela ka man'wana va na mhaka na n'wina hi ku vanhu lava va tirhaka laha gedeni va hola phela se i tivusaka va hola yini ku ve gede yi te taniya kambe hambi swi tani but Robert khomantani ni nga ri mahala ku vula swin'wana khomantani sungula ni hundzisa laha khalanga pet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu 0860002543 nangona ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomandela but Robert hi khale ngopfu ntili kwala ka Nsavulani hi fika hi haxa kwalano ku ri na hi pfuleriwa gede darata yi ri koho hikokwalaho ka yini vaaki va tsema darata va kha va yi tsemela ku lava ku ta ndla yini n'wina mi loko ni yingisele n'we mi va mi yi tsemela ku mi ta kota ku pandza switandi swi ya hala ku ndleka yini eku ni twisa ku nkarhi lowa wa darata leyi wu herini na lava va rindza yona a va ha ri kona a ku rindza vanhu va ku tala ngopfu lava famba hi tibasikili va rindza darata leyi le ka Ndindani a ku ri na kwana ntiya yin'wana va ku tihomu ti nga ngheni a swi ha ri kona sweswi na munhu rinda ka ha ri hava sweswi se vo va rivele ene that's why va tsemele darata vanhu vo vona nga ku va jika le ma vona switandi swa andza ku thekicha lekulu mara i fanele yi huma hi gede yin'we ku ri hi ku van'we va tshama kwale kusuhani ka makhoma mara hi ndlela yin'wana i fanele yi tala gedeni i ta huma kota ku ya kwihi a giyani kumbe kun'wana se va ze va langu vaakatiko va yi tsema se hambi swi ri tani hina a hi tsundzuka ku loko ri ku a vo hi tshika hi ya hala ku na vo vinyi va ha ri na mhaka na darata liya vo ti tshamela ku vula ntisi mi yi fika mi yi cheke hi ku tlhela mi tshame hala kwale ka makhuva lomu la ku nghena ka makhuva leyi ku ngheniwa na hala leswaku yi tsemeleriwile a ka ha ri na la yi hlayisaka ene va kova ka kahle vo tiku va lava xikwembu vo ti tshamela ku ya leyi nga ta ti tshika yi ta ni movha va nga tshika va ku nghena kumbe tsala a va ha swi tivi na ku va ndla yini no ni mi twi but Robert a khensa swinene inkomo hi laha kumbexani na vo va ndhawu leyi ya vurimi a va fanele va hi pfuna ku twisisa kwalani ku n'wina mi va mi kha mi hikokwalaho ka yini mi kha mi tshika mintirho leyi a mi yi endla kumbe mi lo fika mi nga swi twisisi ku hikokwalaho ka yini a ku ri na darata liya loko ri ku mi swi twisisa hikokwalaho ka yini mi nga ri na mhaka na yona munhu loyi a pfulaka kumbe a pfala gede yaliya mi va ku mi kha mi n'wi holela mi ri mu n'wi holela ku i tirha yini tsundzukani ku timhaka ta ku tirha ka yena hina hi na xiphiqo na kona kambe n'wehe mi nge ma n'wi holela ku a tirha hikokwalaho ka yini ku mi n'wi holela ku a tirha kambe
mi nga landzeleri leswi a fanele tirha swona hayi ko va ku van'wana vanhu lava ai a hi amukele n'win'wana 0860002543 na n'wana ku ya Afrika wa vulavula 23 timinete ntsena ku pela awara ya 12 nhlekani a ku na munhu la 0860002543 na n'wana ku ya Afrika wa vulavula hi ku ti ku khomete timhaka ku fika la ya kafe ku pela awara ya 12 mani twa ngale mina timhaka leti mi lava ku hi byela tanihi rixaka hi yo mhaka hi mi nyika nkarhi lowu ku va mi vulavula hi toho se loko mi nga ri ku teni swi vula ku hi ta wu tirhisa swin'wana nkarhi lowu hi nge mi nyiki nkarhi wa ku mi vulavula hi mi hava timhaka a hi amukele n'wani loyi nhleka papa mina minjhani hi pfukile n'wina minjhani but ni pfukile a khensa loyi kumela xihenhla nyama ra ni twisisa hi leya dirata leyi a n'wina tanani na ta n'wina a hi nhlokomhaka ya hina a ko va muyingiseri a kha tana tlhelo ra yena ya ni kona ku n'wi seketela loko ku ri yaleyo hi ku loko mo languta hi vatete sweswi tinghozi ti tele ngopfu ku vanhu va chayisa tihomu la patwini tidarata letiya a ti nga avangi matiko a ti ave na tlhelo ka mapatu ku tihomu ti va safe na vanhu va va safe mara sweswi mi ya kuma tihomu ti tate patu hi vatete darata leyi a yi ri kona mhe ni yi tivaku a xikarhi ka Rotterdam mi famba hi yona yi tsema xiphungudze lexiya a ku ri na gate a va ku nyama hi ntsuni sweswi darata leyi a ka ha ri hava ene hina vaaki hi teke dirata hi langutele ku mfumo wu tlhela wu vuya wu ta hi endlela dirata leyi ngo lo teke hi vatete kambe tidirata leti mi nge le ku vulavuleni hi tona hi yo mhaka ni ku n'wina mi vulavula hi yin'wana dirata luya yi vulavula hi yin'wana dirata leyi n'wina mi vulavulaka hi yona swi fambelana that's why a ni te n'wina mi vulavula leswi n'we mi nga tela swona leya dirata i dirata ya red line leyi vekeriwaka hi department ya agriculture leyi ngeri yi vekelela ku hi mhaka ku ndhawu leyi hi le kusuhi na ntanga wa Kruger National Park ku nga ngheni swin'wana swi huma hala swin'wana swi huma hala hi mhaka ku swi nga tluleta na mavabyi ya swindomundomu se hi yo red line leyi vulavulaka yona se loko n'wina mi lo tana ya n'wina mi kuma ku n'wina mi lava ku vulavula hi ku tsemeleliwa tidirata ta le mapatwini ene ku tsemelela n'we vaaki a ku na un'wana a tsemelelaka loko vaaki va kha va tsemelela a mi ndli nchumu hi swona mara va tsemi na nhlekani kumbe na vusiku va ya ti tirhisa kun'wana ni van'wana va teka va ya jaratela swikimi mati vona va kha va jaratela swikimi mara a mi ndli nchumu hi swona mi nge n'wi landzi munhu a xikimi xa ku daratela hi kumba ku a mi landzi yena mi n'wi pfulela nandzu maphorisa va dorata le mapatwini leyi ya tikombe but ya tiveka ya vonaka na maendlelo ya kho ya endleka na maphorisa va ta va lavisisa loko ku nga ri yena va n'wi tshika loko ri yena va n'wi khoma se n'wina tanihi vaaki mi tshika vaaki kulobye va teka swilo swa mfumo van'wana va yiva na tiphayiphi va yiva na tipompo leto pompa mati ka tiboholu mi nga ndli nchumu loko miaki a yiva pompo moni ku na toka hi le ka yona mara loko miaki o yiva pompo swi humelerini hala problem sweswo community yi vuya henhla ka yena maphorisa va fika va khoma because loko va n'wi khoma hi nawu loko a khoma nkarhi wun'wana a kuma bail a tlha a vuya swi endla ingaku maphorisa va tirhi maphorisa ene va va ri ku tirheni ni vula ku pompo yi vuyile na loko a kumeke a yive pompo pompo yi hete yi vuyile hi yo mhaka nkulu yi laveka yaleya ku pompo yi vuyi pompo yi vuyile mara miakile wa hlupha ni mi twiribot imani twa van'wana hi khenseli tlhelo rero mi nga twana rona 0860002543 makumembirhi nkombo timinete ku bela awara ya 12 nhleka aye njhani hi pfukile minjhani buti wa mina a hi pfukile man a khensa i xikalavito hi buti mani la ku vulavula hi leyi ya xiyimo xa dyondzo xa la tikweni ra hina ya me mavonelo me xiyimo xa dyondzo leyi nyikiwaka yona la tikweni ra hina a xi hi pfuni nchumu kahle i mhaka yo chavisa le mitaku yona hikokwalaho ka yini that's why na sweswinyana ya ta ya ka America hi fika hi ngenga xin'wana na xin'wana because a hi preparanga dyondzo leyi nga ta kota ku hi pfuna dyondzo leyi nga ko a yi hi pfuni nchumu handle ka ku kota ku tsala na ku hlaya ntsena
hi tsandzeka na ku cinca screen xinene xa phone hi cincela hi vanhu va ku huma handle a yi dyondzisi nchumu ka sweswo hi na ti-minerals that's why hi nga na sweswi hi ta tshama hi ri ku nengeni as long as ku nga cinciwanga dyondzo ya la tikweni hi ta tshama hi ri ku nengeni ka xin'wana na xin'wana because a ku na lexi xi kotaka ene va in charge va endla swilo swi va west leswi va swi tivaka ku we are in charge but swilo swi le ku moxekeni a va in charge ku ri va cinca education ku ri hi swi tiva swa ku loko hi ri na platinum hi fanele hi endla yini hi platinum ku ya hi mehe la South Africa a hi fanele hi va vanhu lava ku la Afrika loko ku ri na munhu un'wana a nga na vutlhari byo karhi hi n'wi teka hi n'wi tisa laha ku ri country ya hina ku va ka yoho yi lidaka la Afrika xikombiso na Elon Musk la nga le America ya benefita hi vutivi bya yena hina la kaya la hi tivi nchumu that's why na ku hireka va ku a ku na mintirho yi teka hi va ku huma handle xo kusungula hi tiva hi munhu wa 35 years a ku byela swa ku laha ntirho wun'wana na wun'wana swi vi tshameka i fane se a kha swi tiva ku me ni kota ngopfu ku vatla me ni kota ngopfu ku hala van'wana na un'wana ku ri a ku na lexi nga ta loko wo lwiwa na va ku huma handle a hisiwa karhi va langutile van'wanyani ne va nge pfuki va fambile lexi va nga xi vona laha xikulu ngopfu va swi voni swa hi tivi nchumu hi tsandzeka na ku rhwana xiphaza xinene loko u teka wanuna la South Africa u nyika xiphaza u nga xi rhana u xi tata hi xitoko wa vuya after 3 months u ta kuma a nyimbise vavasati va yi 5 ku sale munyu na vinegar xitokweni a xi koti na ku rhana business a hi koti nchumu na lava tshamaka mirila hi vomu ku va xava timovha va endla yini a hi ti-businessmen ko va vanhu lava nga na connection that's why loko va kume mali leyo a va nge ehleketi ku ri ri ni endla business because a hi ti-businessmen i vanhu va ku va na ti-connection so ku ya hi mehe xiyimo xa dyondzo xa la South Africa lava we are in charge lava hisaka ku twa ku tikiweni swi twa swinyanya swilo hala nemetelbot enkombo ta mina mhaka leyiwani hi ta fanele hi kumela nkarhi hi bula yona ka hina hi mhaka leyi ya ku dyondzo ya hina yi yisa kun'wani dyondzo ya hina ku na leswi yi pfunaka swona na kambe hi twini ku mhaka misava ya rin'we ta emisekweni hlulani fanele magayisa hi loyi langa Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu kamgana lona nfm komandele kwa xela twi xitsonga xa nhlawulo ku sungula makumena ha ri mona timinete ntsena ku bila ya khomembiri a khensa swinene loko hlawule xitichi lexi kwala nga yingisela ri kona nga khona yingisela ri la xibazanini kumbe ni yingisela ri movheni ya wena ya manyunyu kumbe ni yingisela ka xifoni xexo van'wani va nge i xipolipoli kumbe ki ni yingisela ni veke guveni ka xirediyo nani xa wena kumbe i veke rediyo kwala tlhelo ka sofa a xitulwini a kwala ndlwini yaleyo nga ni yingisela ri kona ni khense swinene nokona ku ya Afrika wa vulavula ku fikela ka awara ya mbirhi sweswiwani mingiseri wa mehe hi ri mingiseri a nge ri i lava hi bula hi mhaka leyiwani mhaka leyi a nge ri yi na nkoka swinene leswaku hi bula hi yona hi mhaka ya ku ya hi yehe vandla ra African National Congress a ri nga ha ri ka xiyimo xa kahle xa ku ri nga ya mahlweni ri ko hisa mahlweni tipolisi milawu ya mafambiselo ya hina tanihi vandla eka mfumo loko ku ve va kume makume mune wa ti-percent eka nhlawulo lowu nga hundza hi ku loko va kume makume mune wa ti-percent ka nhlawulo lowu nga hundza swi vula ku va makume tsevu wa ti-percent a va nga swi lavi leswi fambelanaka na vona leswi vulaka ku makume tsevu wa ti-percent letiya a ti nge tsakeli tipolisi ta vona kumbe a ti tsakeli milawu ya mafambisele ya vona kambe vo va ti ba xifuwo va ku hina hi fambisa hi ya mahlweni hi yisa mahlweni timhaka ta milawu ya mafambisele ya hina xikombiso ku va ku ya hi miyingiseri a kombisaka timhaka ta ku languta loko va sayina nawu lowu wa bela president va kombisini ku ta ya mahlweni hi simeka milawu ya hina ayibona loko va sayina nawu wa wa expropriation act nako va yi mahlweni va kombisa timhaka ta ku ta ya mahlweni hi yisa mahlweni milawu ya mafambisele ya hina
kambe ke loko ku langutiwa lava va nga vota a va nga swi lavi sweswo ku ya hi tinhlayo leti ti nga votiwa ti nga votisa xiswona. Se xivutiso ku va ku kahle hi swona leswi vandla ra African National Congress ri swi endlaku, kumbe hi ku vona ka wena a ku nga ri na ndlela yin'wana hinkwerhu ha swi lava ho hambana kwale tivhotini ntsena ke? A hi ku tumikisa ra mina 0860002543 i swi lehisi na tlha kombisa na timhaka ta ku xana tanihi Afrika-Dzonga hina rona vandla ro kaneta ke? Se mina hawu ri koho vandla ro kaneta, hi ku a ni ngo vandla ro kaneta ra ximfumo i MKP. Se loko ve vandla ro kaneta ra ximfumo ri koho ivi mun'wana munhu a vutisa ku hina rona vandla ro kaneta, i va kha vona yini kumbe i va nga voni yini? Se hi le ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911. Wo sungula hi lowu inhleka Ehlekani dotete na vayingiseri va Afrika va vulavula hinkwavo. Mpfukeni? Mpfukeni minjhani mawani? Mpfukeni muyingiseri u vutise xivutiso xa nkoka lexi lavaka ku hi xi twisisa hi nga attachangi ti-emotions ka xona. Xo sungula a hi pfumeleni ku hava vandla leri ri nga wina hi ku ya hi ti-result leti nga humesiwa, hambiloko hi kha hi swi tiva ku leri a ri winini i MKP, kambe ti-result ta ximfumo ti humesi ku ri hava lava nga wina. Se ku va ANC yi ri na 40% ivi ya teka vanhu lava va hambanaka na vona hi tipholisi va ku fana na DA va endla xitokofela, a swi hi yisi helo as a tiko. Hi pfuka ka 1994 i ro sungula ku tiwa na budget yi fika yi tlhela yi nga presentiwi. Sweswi a ni tivi ku loko va ya ku voteni yi ta pasa kumbe yi nge pasi. Swi komba ku a hi na mfumo kahle ho ti endla ingaku ho va na mfumo. Swi fana na mhani loyi a nge le vukatini hambi va n'wi hlongorile. Vanhu va la Afrika-Dzonga katsa na mina, ANC le a hi rhandza hi mbilu na moya, a hi votangi hi te a hi chicha amatimbeni lowu. Sweswi a ya ha ri matimbeni yo va ku tifositeleni ka hina. So a swi hi yisi helo. Leswi a swi fanele swi humelela, a va fanele va pfumela va ANC ku va swi tiva ku MKP hi yo yi nga wini. Va pfumelela ti-case leti a ti nge le ku fambeni ta ku challenge ti-elections hinkwako, ivi ku fika ku humesiwa ti-result ta mampela, MK yi kota ku va yi nghena with 2/3 majority. A yi ta implementa tipholisi leti ti nga ta pfuna hina vaakatiko. Sweswi ku hava tipholisi leti ta ANC va nga ta ti pasisa ivi va DA va pfumela. Swi endla ku swilo swi tlhelela ndzhaku. Sweswi hi le ku hlongoliweni America. Reason ya ku hi hlongoliwa America, tipholisi ta ANC ti yima na magaza le nyipini le. Tipholisi ta DA ti yima na masarelo. So nyipi yaleyo mara va kha va ku vele ka government, phela DA na ANC ya Ramaphosa hi vo vengele ka government, mara vele ku lweni hi tipholisi ta matiko ya le handle. Hi ya kwihi? So mani ta tsundzuxa vaakatiko va la ku next year a va fambi loko va votini va tlhela va kombisa ku mi ni voti mani, ku va nga endli swa xihundla ku endlela ku loko swi tikomba. Kambe nawu a ni wu ri i xihundla. I xihundla loko fika u vhota le, mara loko humela handle ku ni voti mani swa tiveka ku mi ni voti MKP. Loko va huma va vuli ku mi ni voti mani ku swi kota ku tikomba. Hi ku sweswi hambi hi kha hi vula ku MKP yi winini ende a swi ta ku yi winini, mara u swi jaja njhani sweswo? Loko ku mi rhobiwile mi rhobiwe njhani? Se ku fanele ku va na tindlela leti hina hi twa ku vava hi nga vaakatiko hi nga ta tikombisa ku kahle hina hi voterile hi phati. Sweswi leyi nge le ku hi fumeni ya GNU a hi votangi, vo tifositela ka hina ende va endla ku tiko ri nga fambi. Vona swa VAT a yi tshama yi ri 14%. President Ramaphosa ku hayi mo hingetela nyana hi ta tlhe hi tlhelela andhaku. Sweswi ho lava khavhara timali leti nga lahleka yi va 15. Sweswi i 15.05. Next year yi ta va 16. Why? Mfumo lowu nge le ku hi fumeni sweswi a hi wona lowu nga langiwa hi vanhu, hi lowu wa ku tifositela wa ku yiva tivhoti. Va ya va lomba timali ti-International Monetary Fund ivi va ku mi fa mi hakela. Va ha ri hava mali ya ku hakela hi mhaka ku va pfale tifeme
mali yi kumaka pay as you earn a va ha ri na yona booklet mo nyizela van'wani va no ni mi twile loko ma ha ri na xivutiso mi nga vutisa hayi ana la ku vula ku a hi lulamiseni liya 15.05 kambe ka hambi yi ri 15.5 a ni sweswi namuntlha ha ha ri la a yi se pasa hi mhaka ya sweswi mi nga sungurisa swona mi ku loko a ku se votiwa leyi hayi na cancer a ni veri hafu ya inani na swa ku hlayahlaya hi hlayela hi swimandani le contribution net n'wina mi dyondzisa na swona kambe na cancer 0860002543 hey xivutiso lexi nga ri xita ti ta vuya la ha swona 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandela a hi ku tumingiselo me ku we u ri yini eka mhaka leyiwani yi nga vutisiwa emiyingiseri ku xana vana ra African National Congress ra ha ri ka xiyimo xa ku ri ti nyika kumbe ri ti ba xifuva ri ku milawu ya mafambisele ya hina ha ta ya mahlweni hi simeka na hambi va kha va swi vona ku lava va nga va votela na lava nga va votelangiku ku tele lava nga va votelangiku ke n'wina mi ri yini 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na ri teka riqingho rero kambe andaka loko ni hundzela Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu 0860002543 kumense ku timineta iseba awara ya 14 un'wana mingiselelo nhleka aye bothphethe mfukile bota mina ipfukeni n'wina minjani hayi mfukile na cancer swinene hi ku vona ka mina mfumo lowu wa ANC wu lo tiphasa ka swilo leswi hinkwaswo and a wu ta swi kota ku fuma vanhu hi ku ya hi ku landzelela tipholisi ta vona tipholisi loko ni vula leswi bothphethe i ku tipholisi ta vona a ti fana ngopfu na ta vandla ra Economic Freedom Fighters na ta vandla ra Mkhonto we Sizwe laha swi va nyika tiphesente to fika 63%, laha swi ta va endla ku va kota ku pasisa i budget or policy yin'wana na yin'wana or act yin'wana na yin'wana leyi va lavaka ku yi pasisa parliament. So sweswi va ti teke va ri tinghala va lava ku dya na timhisi hinkwaswo swilo swa yi dya nyama mara a swi fani. Mhisi yi wela ka timbyana wona i swimanga. So a va nge swi koti sweswi hi ku a va langutangi swilo hinkwaswo loko va kha va endla mfumo lowu wa vona wa GNU. kambe ni byeleni mhakankulu la hi la mhakankulu yi la ku tipolisi kumbe milawu ya mafambiselo loko hi vulavula hi ririmi ra ka hina a swi na mhaka ku loko va hlangana MK va hlangana na EFF a va ta ndlisa ku yini kambe lexi salaka i ku loko ku ka ku votiwa le nhlawulweni a ku votiwa ku langutiwa ku vandla ri ti xavisa ku ya hi milawu ya mafambiselo yo nghena a hi swona. So ibe Afrika-Dzonga loko nhlawulo wu vuya hambi sweswi vanhu vo tala va nga votangi ku van'wana wu vuya wu ku hina hi nga na 40% hi nyika ANC ku himpela hiyo yi nga hi fambisaka ku hi ya mahlweni tanihi tiko ivi van'wana va nyika letin'wana laman'wana mavandla 60% loko ma hlanganile a swona swi vula ku vanhu lava va 60% milawu leyi ya mafambiselo ya ANC a va nga yi lavi. Se xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini ku fanele ka haya mahlweni milawu leyi ya mafambisele ya ANC va 40% va tsan'wa lava va 60 a va nga yi lavi. Yeah i mhaka ya ku ri milawu ya ANC tanihiloko a ni kha ni mi hlamusela bothphethe ku ri va fike va tsan'wa vanhu lava va fanaka na vona hi ku loko ku ri hi ku swi ya hi ku mi vulavula hi tipholisi milawu ya vona ya fana straight na ya vandla ra Economic Freedom Fighters ya fana straight na ya vandla ra MK. Leswi swi fika ku swi hambana ku ve matikhomele leswi nga endla ku vanhu loko se va ya ka ku voteni a va ha votangi vandla ra ANC
60% or swin'wana leswi va nyike 40%. Ku ri ku 40% liya a yi fambisani helo na milawu ya vona. Leswi swi nga endla ku va ze va chika va ka 40% i matikhomele ya vona. So loko ya ka matikhomele vanhu a va ya rhandzi matikhomele mafambisele vukungundzwana bya ANC. Ni pfuna ni ku twisisa matikhomele mi vula yini matikhomele ya lama ma nga endlaku ku munhu loko a ya ku vote na ku hayi ANC ni yi vote mi hi mhaka ku matikhomele mi va mi kha mi vula yini? Mo languta Botpet ku ri vanhu lava va nga votela vandla ra ANC hinkwavo ra MK hayi ku ri a va nga yi lavi ANC a va zonde yini a va twi nga ku Zuma president Jacob Zuma wa xanisiwa loko va ta va ANC va n'wi khomile a swi tisa ku a nga va a khomiwe hi zondo ne mara a ku ri ti-agenda ta ANC a phusha hi ANC normally loko la ku fanele hi twisisa sweswo. So vanhu lava nga suka va ya votela MK a ku ri vanhu lava a va hlundzukile ku ri ku hayi ku ri a va lavi i tipholisi ta ANC vo lo hlundzukela varhangeri va ANC va vula leswaku a hi n'wi lavi mupresidente Cyril Ramaphosa mo tsundzuka ku loko a campaigna i khale ka president Jacob Zuma a vula ku ri ANC leyi ya ka Ramaphosa a hi lavi mara hi lava ANC yona hayi lava hi la ku lunghisa yona. Leswi vula ku ri 14% leyi nga ka MK va fambisana na yona ANC va ka va nga fambisani na matikhomele ya maybe murhangeri wa vona maendlelo ya vona. Kambe ya hlupha mingisero wa mina loko sweswiwani ku huma xileriso a khoto xi ku president a khomiwi hi ku tsan'we xileriso xa khoto. Mi fika mi swi phareka na varhangeri va ANC hi ndlela yihi kwalani hi ku yiwa ka commission ivi commission yi ku lo a rhangela commission a va ta nyika vumbhoni ivi va ngati va tlhela va tsan'wana se sweswo swi va swi ya ka ANC leri nge yini buti wa mina kumbexani mi nga se ni hlamula khomantani ni ku Clientele funeral plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena. Tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara ti katsa mbuyelo wa grosa vutleketli na ku pfuriwa ka maribye. U nga khavara vanhu va 13 eka plan yin'we. Kuma kurhula ka miehleketo namuntlha. SMS munghana eka 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Ayeni mahlweni hlamula Botpet mhaka leyi nga kona i ku hambiloko swo tshuka siku yini hi va hi kha hi swi tiva ku ri hambiloko ku ri yena Zondo loko a ta appointiwa or ku ta pasisiwa ku ri ku fanele ku va na commission liya a swi va ku ri ku swi pasisiwa parlamente swi sayineriwa hi yena mupresidente wo a kha suka ka vandla ra ANC laha ku nga va ku ri yena president Jacob Zuma nga swi pasisa na pfumela sweswo mara swi amahlweni mali hi president Cyril Ramaphosa ne la na yena Cyril Ramaphosa a ri na matimba ya ku va swilo leswi swi kota ku famba hi ndlela ku nga vi na ku kokelana endzeni ka vandla ra ANC a va yangi ka commission liya va ri xin'we a ku ve ku ri na tikhempi to tala ku ri na khempi leya ya vo Ace Magashule ya vo Jacob Zuma ya vo Manman lava a va tivitana ti-RET. So loko a vo loko va ya le ka commission va rhange va tilunghisa vona hi voxe va ku a hi ka commission hi ya lunghisana se va ya le ka commission va hambanile so swi endla ku ri yini hi nga va hina hi kha hi tibyela ku ri okay a hi se swi nga vulanga ku a hi rona vandla ra ANC ri nga n'wi khoma president Zuma mara a swi tiva hi ku ri hlohlotelo va na wona ka swo fana se a hi vuyeni ka leyi nga ka yona ke se milawu ke mi ri yini ku xiyimo lexiwa mi yingiseri ro hayi khona mani ANC yi nga vuli yi ku ta ya sayina milawu ya va bela ya va expropriation va swi lava va nga swi lavi ku ve yi na 40%. Yi na 40% ANC and yi na milawu ya yona leyi yi lavaka ku ri loko yi nghene laha ka mfumo va yisa mahlweni
va swi tiva vandla ra ANC ku ri okay loko ku ri ku na vandla ra MK leri ri nge ri la ku pasisa va fana hi milawu na vandla ra ANC ku na vandla ra EFF ra fana hi milawu loko se hi ri palamende phela ka ha ri hava ku ri ku na EFF ka ha ri hava ku ri ku na MK loko swi ta ka ku pasisiwa ka milawu a va fane va vhota kun'we mara swi hambana kwini swi hambana ka ku fana na tibajeti ka ku fana na ku pasisa swilo swa ti-VAT a hi milawu phela leswiya ko va i ndlela yo la ku ungela mali leyi or nkwama wa tiko se swi hambane kule na milawu a ku na policy kwalano leswi ndlaku va fika va hambana hi sweswo swa ku sweswi va ta lava ku ri vandla rihi ri vhota na vona hi ku leswi a hi milawu mara loko ka milawu a swi ta pasa ku ri va tibyela a va ta tibyela ku ri va na matimba hi ku na mavandla lama va fana na sweswo expropriation bill bela bill va ta va sapota hikuva i milawu mara loko swi ta ka timali hi laha swi nga ta fika swi va celela inkele Nemetiri botami swona inkombo tamina 0860002543 inkombo tamina ta iseba awara yan'we un'wana hi loyi nhleka kan Bootpad na va yingisa munghana lonene FM aye botami Bootpad mina ni vona ongeti lexi xi nga onhaka swi onhaka kusuka a ku sunguleni loko ta fumiwa GNU hi ndlela yini GNU loko yi ta fumiwa mavandla hinkwawo lawa ya tipolitiki laman'wanyana ma nga fika ma joina ANC va tsandzeke ku va tshama na vandla ra ANC ku endliwa milawu leyi nga ta governor ku GNU ya vona se swi endla ku ri ANC yi titwa ingaku ya ha ri matimbeni kasi a ya ha ri matimbeni yi losing yi fana na mavandla lama hinkwawo ko va ku loko mi ri hlanganele xilo xo karhi mi fanekele mi va na milawu leyi mi yi vulaka ku aka 5 years leyi nga ka yona leyi i ncini lexi hi vona nga ku hi fanekele ku hi xi rhangisa mahlweni se ANC sweswiwani yona yi endla swihoxo hikuva yi ndla yini yi implementa milawu leyi nga yi tsandzeka ku va yi implementa hi nkama lowu a yi nyikiwe 30 years hinkwayo ya ku yi fuma sweswi va yi fuma na vanhu van'wana mara ya ha la ku implementa milawu liya se lava va DA vu PA na vu IFP na mavandla laman'wanyana lexi a va fanekele va xi endlini a ku ri ku loko ku ngheniwa aka mfumo wa nhlengelo lowu ku tshamiwa hansi before hi twanana ku ri okay aka 5 years ya hina hi lava leswi na leswi na leswi na leswi a mi ta swi vona swilo hinkwaswo swi ta tshama kahle sweswiwani ANC yona yi le ku pusheni ka ti-agenda ta yona yi ri yoxe yi tlhela yi sideline na vanhu lavan'wanyana yo va tivisa ntsena ku ta va na leswi nga ta endleka ku ta va na leswi nga ta endleka which is wrong ma swi vona se i mhaka leyi fanekele ku yi langutiwa va yi endla review va tshama hansi va vula ku kusuka sweswi ku ya mahlweni a ku si va late kambe swi wrong kamani swi wrong aka vanhu va ANC xikan'we na vanhu lavaya va governor na vona aka GNU ku va hetelela va pfumelelana aka swilo swa ka swi nga fani lavayani va ri leswi mi nga endli lava va ku ha endla ma swi vona se hinkwavo va wrong se va fanele va tshama va aka drawing board hinkwavo a ni vo loko u vona ku loyiwani a nga fambisi na swona leswi mi ni fambisanaka na swona munhu a to cinca a suka ku hayi i maninyiza i khale se DA karhi yi threatena ku ri yona ya huma ka GNU mara ku va ku ri timhaka ta xinkwa loko munhu a ri matimbeni a karhi a twa xinkwa swa tikanyana ku va i huma i nga threatena yi ri handle ku fana na sweswiwani a ri ku vulavuleni tolweni wa masiku Helen Zille a karhi a vulavula timhaka ta leswi a nga tsakisiwiki swona hi vandla ra ANC na leswi a hleketisaka swona ku i lava ku rhumela na vanhu ku va fanele va ya America swi ku yini leswi swi nga against leswi hi fanekele ku hi fambisa swona tanihi tiko hi mhaka ku hi na ti-channels ta vanhu lava va fanekele ku loko va ya matikweni yo karhi hi tiva ku hi fambisa swilo through vona ku na ku Ronald Lamola mara swin'wana na n'wana o ti endlela ku rhandza ka loko munhu a lava ku famba va offer forum mo pfuka nampundzu va ti khandzela ti-flight va ti fambela nawe lava va famba swa vona a ha tivi leswaku i va mani lava hi fanele hi va tshemba lani hikwalaho ka yini a ku na milawu leyi vekiwaka leyi hi nga ta vulavula ku lowu i nawu wa GNU lowu nawu wa GNU wu ri hi fanele hi tirha leswi na leswi na leswi aka malembe ya 5 lama hi nga nyikiwa wona hi ti-voters ta hina se ku hava swilo sweswo hinkwaswo a hi compromiseni hi huma ka ti-policies ta DA ta ANC na mavandla hinkwawo lama nge le ka GNU hi endla ti-policy tintshwa leti nga ta fambisa ku GNU mi ta swi vona swilo leswi ta famba kahle
nemetwe libot nemetwe inko ayi tseni hilo ingathi yamangwe namsaba inhlekani imamkere kamngana lona FM ayi ikukomisa butpet la kungena ka ile ya tipolice ta ANC yeah vakhala butpet bathe ungaluti meno ungasibona nyama so ikukomisa ANC ayisibona tivote but busy ti preparation leswi nga ta pfuna ANC butpet i ku va va pfumela ku va win va pfumela ku a va ha swi koti va ta kota ku va va pfuneka mantusa butpet ani mi twisisi kambe ku mi twana mitwa hiko mi vula yini kwala ni loko ANC a yi pfumeli ku yi tsandzekini ka mhaka ku va yi kuma tivote and sweswi yi nga ta ka ti-election leti nga ta landzela a yi swona yona se va nge endli tipholisi va hala ku ya mahlweni ya tipholisi va nga ri swo hi tivote se hi masiku man'wanyana ANC ya ha ri na pride a yi swela ku pride yi pfumela ka madod hi wini a ha ri na nchumu a ha ri na tivhoti emavokweni vanhu va yi balekelini va ta kota ku va va pfuneka se va loko leteni ka mena ku ve nyama a yi kona swi ko va ha ri na hopu ku nyama yi tata va yi vona kwini maswona se swi vula ku yini swi vula ku milawu leyi va nge le ku yi pasiseni leyi va tlhelaka va ti ba xifuva hi yona kumbexani yo yi nga va tsonisa tivhoti a ku sunguleni kambe va ha ya mahlweni va yi pasisa ANC le ku twisiseni butpet swi fanele ku munhu a nga ha ri na mali a ri broke but a endla nga ku a ri na mali maswona se a yi veki price a tlhelo yi pfumela ku vanhu va yi kwatelini and ANC butpet a yi rhandza ni ta nyika xikombiso ku na ku ri ku mbali wa tipolitiki wa analyst Prince Mashele ne yeah Prince Mashele i khale malembe ni n'wi tiva mina ne a nga yi pfuna ANC loko langutisa Prince Mashele i criticize ANC hi ndlela ya ku yi rhandza maswona so a va tshama hansi na Prince a va pfuna a nga yi pfuxa ANC na n'wi tiva me ni dyondzisa hi yena ANC nemetweni maswona inkombo butpet indlovu la Garankuwa Khensile Ndlovu a Garankuwa ehenhla ka nhloko yi awara yan'we a hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlulani Funnel magayisa hi ta vuya yisa mahlweni mi tlangana na ti-voice note leti mi nga ti rhumela ni vurini ku ti-voice note hi tlanga ntsena leti fambelanaka na nhlokomhaka se na n'we loko mi rhumela ti-voice note hi masiku ni minkarhi tiyisisani leswaku a hi rhumeli ti-voice note ta leswi na leswiya leswiya swa leswiya na leswiya mi nghena twi mi hi byela ivi ti-voice note mi hi byela leti fambelanaka na mhaka leyi hi bulaka hi yona hi ndlela yeleyo ta vuya ni mi tlangela tona ivi hi yisa mahlweni na nangona ku Afrika wa vulavula hi langutela na ku bula na MEC Rachweni hi languta ka timhaka leti ti vulavuriwaka ta magondzo endzhaku ka timpfula leti ti nga va kona hi ndlela yoyeleyo kambe sweswi awara yan'we henhla ka nhloko na le ka magoro swi tani mahungu ya misava hi lawa na Hlulani Funnel magayisa wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inhlekani botpet ina ANC a va nge cinci ti-policies ta vona ni nga mi nyika xikombiso hi leyi ya tithendara a va nge cinci mhaka i yini i ku ve le ku dyeni hi yona vona a va tirheli vaakatiko vona va tirhela vona emilon'wini se va nge cinci tithendara leti ti nga ku dyseni ka vona or ti-policies se hi yo mhaka ka ha ri na swivulavuri swin'wana swa ha kombisaka leswaku a va nge cinci ti-policies ta vona a va na mhaka na swona ku va va luza vavhoti vona va na mhaka na swikhwama swa vona so va kahle ku lava ku na election leyi landzelaku va kuma percentage le hansi ka leyi va nga na yona ka nkarhi wa sweswi ko va nga ta kota ku pfuka ene ku ta ku ri late inkomo sweswo mi yingisela umngana lona FM akhomandlela nkayi timinete ntsena ku bila ura ya khomena Khensile mahungu ya misava Hlulani Funnel magayisa ka ha ri na tin'wana ti-voice note nga ta mi tlangela tona kambe mina na swi lava ku mi hoxa xandla ka nongonoko lowu mi seketela ku ya hi laha mi tirhaka ha koho ku nga va ku ri ku rhumela ti-voice note sweswo kambe hikokwalaho ka yini mi endla ungeti swo boha hi ku loko mi ri busy yimani mi tshika ku rhumela ti-voice note hi ku ta tala ti-voice note tala swinene hi va na ti-voice note to talo kambe mi kuma ku un'wana le ku ndleni leswi un'wana hala swihlanga swi fa swi hindza un'wana hala ma swi twisisa swi ndli nga ri mo sindziseka ku rhumela voice note
loko ku ri ku mi teka xiboho xa ku rhumela voice note rhumelana hi ku mo hi tatela ti-voice note laha hi hlupheka hi ku secha hi mhaka ya ku n'we mi katsa ti-voice note na ku ndli nga ri mi busy ngopfu ha swona Line telephone. khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. But mina ni lava ku hlamula leya ANC leyi loko va ku ne va ta ya mahlweni va simeka ti-police ta vona na loko va nga ri na majority. Laha ni nga ku ne ANC na loko yi nga kumangi nambara kahle Buttpet ya majority. Kahle xikulu i ti-service delivery a hi ti-police ta ANC hi ku ya hi mina mina no va muvhoti ntsena kahle ni munhu landzelelaka ti-political party a ri na political party yo karhi ni yi landzelelaka se mina no lava ku tirheliwa ANC ku va yi nga kumangi tivhoti to ringana sweswi i mhaka ya ku service delivery a va nga yi nyiketi mara loko va ya mahlweni va simeka tipholisi ta vona lava nga na problem ku to va ti-political party tin'wanyana hina vaakatiko a hi na problem kahle hina hi languse service delivery ngopfungopfu Buttpet hi lava mati Buttpet mfumo wa ANC a wu hisi helo lowani a to hlupheka mo languta tindhawu hinkwato leti ta government leti a ti ri karhi ti famba kahle nkarhi luwa wa apartheid namuntlha loko mo languta hinkwako laha ku nga na tindhawu ta government ku hlakarini ku tlhumini mabyasi ma tele mara va ri ntirho ku hava laha tiko ra hina tiko lera hina ri lovini ho navela va lava nga ka tipolitiki hi vona va swi va fambelaka kahle no lovola masiku lama ku lovola vona hina hoku hi nga ri ka tipolitiki a hi tshembi ku ha ta teka vavasati hi ku loko mi ya hala ku lovola vona van'watipolitiki ku cata vona masiku hinkwawo hi ku vo swi va fambelaka kahle ho navela vona va nga ka ANC hina va mbuyangwani ha to rila hi mi rilela masiku hinkwawo Buttpet ha to rila vusiku na nhlekani hi tshama hi ke hi minyangatsa la ka radio ya Munghana Lonene a va tiphini mara siku rin'wana Xikwembu xi ta hlamula milawu leyi mi vona vulaka hi Buttpet ya ku ANC ya simeka milawu ya yoho ku ri ku yi na 40%, 60% a yi votangi. Problem 60% ya leyi mi vulavulaka hi yona leyi mi nga a yi votelangi ANC a yi twanani hi milawu ya yoho un'wana na un'wana i na nawu wa yoho. 60% ya leyi a va le ku twanani un'wana na un'wana i endla swa yona. Says ANC yi na 40% and yi vulavula xilo xin'we laha ka 60% un'wana i na 10 un'wana na 15 un'wana na 20 wa yi vona and a va vulavuli xilo xin'we se that's why ANC yi va overlap hi matimba. I said direction ka kwala group 91 hi tirho a xi ekalanga inhlekane ekalanga leswi swi endlaku hi ANC leswiya swa ku hi ta implementa tipolisi ta hina ku ri ku matimba ya kona khalanga hi lama mo lomba swi ta tika ngopfu swi ta va tikela ene khalanga leswi swa swi endlaku swi vuriwa xikulela i nge kuleli vanhu lava va khalanga va ngo lo ku tshega ku ri ku loko vo suka ngowa se mo swona ka swi tshamisekanga lexi ANC swi fanele xi endla khalanga ku ri ku va ringeta ku va pfula ku lava van'wana va yingiselana na vona loko va vulavula va twanana va endla xilo xin'we sweswi khalanga va le kokelaneni mhaka ya ku fanele ku ya votiwa budget leyi va nga yi ndlala ene budget leyi va nga yi ndlala khalanga lama vanhu lama lama ya khalanga va nga tshama na vona kwalaha ka GNU a mi le ku pfumeleni lero hi nga swi vona khalanga hi nga hlamali loko budget leyi khalanga yi nga pasi mavandla lamaya ma nga yimeku na DA mo tala se ma yima na DA hi mhaka ku leswi ma swi vonaka ku ANC khale ku hamba leswi nga swi endli yo mi swi twilani se loko mi kha mi swi vulavurise sweswiya masiku ni minkarhi leswiwani swi na nkoka ku ni mi tsundzuxa leswaku hi kota ku va hi tirha kahle ku ya mahlweni mina na wena muyingiseri wa mehe
na ku kutsundzuxa swin'wana la ku kutsundzuxa leswiwani ku mina ni munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. munghana lonene FM makombandlela tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Loko hi ta ka nhlokomhaka botfet ya leya tilayisense botfet a hi mhaka ngopfu ya a ni swo tala va lumbeta mabyala na yini na ku hi tikumisa ku yini tilayisense mativa botfet ni vulavula swona mina ni vulavulaka sweswi ni yo yi xava mina layisense ni yi xave hi ndlela leyi ni ye a testing kambirhi ro sungula loko ni feyila ni feyirise hi ku va ni nga humesanga nchumu ivi a tlhe a ni byela kwala ka driving school leyi a va nga ni testisa hi yona ku hi ku a humesanga nchumu a wu nga ta pala ni tlhelela futhi ra vumbirhi ni to ka ni nga vuli vito ra station loko ni tlhelela ra vumbirhi ni ku ni nge dizi ku na swi kota ku driver swilo swa mina hinkwaswo swi famba kahle loko ni ku na khandziya step hill laha botfete loko ni hetini swilo swa mina hinkwaswo loko ni chika va ku i feyerini ku ni feyerise yini a ku loko i khandziya step hill a wu langutangi xivoni xa ka leha hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. hi vula wena mingisero me we i nga rito eka we i ri pfumalaka hi ndlela yaleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka aye botpete mpfukeni bota mina hi pfukeni n'wina minjhani ja hi pfukeni ma a kenza a ni kombela ku hlamula ka leyi ya ANC ya botpet hi ku vona ka mina ni vona nga ku problem leyi nga kona i ku ANC yi na 40% leta tin'wana tipati ti na 60% mara mistake leyi va nga yi endla lava van'wana i ku tipolisi ta vona loko mi ti langutini a ti fani at all so loko ti nga fani swi endla ku ANC 40% leya ya yona ku va ku ri yona majority se lava van'wana hikuva va joyina ANC yi boheka ku yi fika yi implementa tipolisi ta yona hambi vanhu va yi rejectile and xin'wana xi nga kona loko mo vona i ku loko va ta va fomi GNU a ku vangi na ku tshama hansi va vulavula ku va tirha hi tipolisi tihi kwalano ngopfungopfu kwalano ka ku loko va tshame hansi va twanana ku tipolisi ti tandisa ku yini bona vo famba hi timhaka tetiya ta ku hi ta hlangana na swo loko hi kha hi famba ende loko mo cheka a swi olovi ngopfu ku hlangana na swona loko vanhu va karhi va famba hi ku ani xo sungula loko mo cheka na hi swo swi hi nyikaku na problem leyi nga koho sweswi laha I mean ka budget vote liya minister va nga yi presenta a parliament kuma ku liya yin'wana ya February yi vi na ku yi tlhelisiwa ndhaku yi ze yi endleka vo ma last week i ti-problem to fana teto ku ani a ku na tipholisi leti ti va guidaku ku ri sweswi okay loko ku ta presentiwa budget policy budget a parliament swilo swi ta va swi yimi hi ndlela leyi hi mhaka a ku na leswi swi va governaku hi nkarhi wolowo like tipolicy leti nga in place ku ri va kota ku okay va swi tiva ku sweswi va yimi kwihi so mara loko a va tshame hansi botpet ku va na tipolicy to karhi leti vona va nga ti endla for mfumo lowu wa GNU a swi ta olova hi ndlela yaleyo se swi vula ku swi va swi nga bihanga ku fika sweswi loko African National Congress ya tirhisa tipolisi ta yona kambe xivutiso i ku loko ku ve yi tirhisa tipolisi ta yona kasi loko vanhu va nga yi voti a ku nga ri mhaka ya tona tipolisi teti a ku ri yona botpet mara hi ku vanhu va lava nga yi votangiki hi yona yi nga na majority ka government lowu wa GNU lava van'wana loko mo cheka sweswi loko mo cheka botpet like mono ku situation ya EFF now loko mo cheka EFF botpet position ya yona yi le ka doorstep like sweswi yi yimele ku DA yi huma yi kota ku nghena and then yo DA swi nge yi oloveli ku ri yi huma hi mhaka ya swi tiva ku ri loko ku nghena EFF it's like swi swo tala leswi ANC yi lava ku swi fikelela yi nga kota ku swi fikelela loko EFF yo va yi ri kona la or MK yi va yi ri kona ni vula ku na mitwe bot loko mi kha mi ndla manifesto lowu mi nge sweswiwani mi i tsalwa ra ku gangisela tivhoti a ni ma tsala mo ku hina tanihi bandla hi ta ndla leswi na leswi na leswi na leswi se tsalwa ra vo ra ANC ri va vuyeli na 40 60 a yi tekita hi tingheni swa n'wina swa ANC se handle ka loko ri ku namuntlha n'wina mi lava ta mi byela ku loko vanhu va vhota a va vhoti hi tipolisi
va vota hi swin'wana. ya ko va ku system leyi nga kona sweswi vote pattern ku vanhu a va vote tipolisi sweswi loko mo cheka tipolisi vote pattern phati sweswi ya gangisa tivote loko yi vuya mi kuma ku yi vuya yi lava ku implementa maybe tipolisi leyi mako i policy leyi va nga yi adopta hi 10 years back loko mo cheka vanhu va nga votangi policy yaleyo hi nkarhi walowo so hi swona swi nga problem and a ni sweswi leswi hluphaka vote pattern swi vulaka so ku ri majority yi fiki yi vota 60%. ivi hi hangalasa ka tiphati letiya tin'wana ivi ANC yi nyika 40%. mara tiphati letiya tin'wana ti tsandzeka ku fika ti tshama hansi ti endla government se swi endli ku ANC na 40% leya yona yi lava ntsena tiphati letitsongo hina ho lava ntsena 11% ku hi kota ku fuma tiko which is loko mo check after all va hamba ku a yo va na EFF na MK mara hi ku ANC yi fika na strategy xo yi tisa vanhu tiphati leti hinkwato va fika va joyina yona so obvious loko wo va u joyini mi vote pattern hi mina ni nga ta fika kuma ku laya swi fana loko mi kuma ku hi mina ni nga na majority ka government leyi yambeko hi mina ni nga tisa wena ku u ta joyina mina se na mina ni tala ku fosela ku lava ku yisa mahlweni I mean ti-policies ta mina not ta wena na metweni sweswo ikhesi nkohisa mina boto mina 0860002543 nongonoko iAfrika wa vulavula kambe ndakanisi la eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu sweswo mixero mungana lona FM n'wana khani vutisa ku timhaka ta Lesotho loko yi ta tlanga Afrika-Dzonga i xitimani musi Lesotho hey vutisani Egypt vutisani matiko yo fana va Egypt mi vutisa ku himpela i xitimani na mi ta swi titwa ku a hi xitimani Lesotho ti ta vuya la ti ta tshumberisana ngopfu loko vo ka va nga swi kunguhati kahle va Hugo Bruce ku nga endleka ximeche ku nga endleka ximeche se swi fanele swi langutiwa kahle swi twisiseka ku endleka yini hi tiko leri ra Lesotho leri a hi khale ngopfu ra ku tiko leri ra Lesotho ra ku hlula xipano xa Angola kwele a Angola ma swi vona se mi nga vi mi swinyajangu mi nga swi nyaji swa Lesotho swi ta mi swi ta mi tikisela ngopfu sweswi ni vulaka ni nge swi nga mi endlela ximeche kambe swi tani hi nga se ya ka ximeche a hi tweni ngwe mi nga ko 0860002543 nangona ku iAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani Botha mpfukeni bota mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukeni a khensa mina machayela ka Nkwawani la vula tala ya ANC le Botha ANC anti vana ku honisa ngopfu hikuva la va nga fika kona hi makume munhu wa tiphesente teto va lo voteliwa then letin'wana ta makume tsevu vo lo titsandeka lero handle ka ku vona va languta vanhu lava nga va votela ku va rhangisa vona emahlweni kumbexani va languta ku loko va voteliwe vanhu va fe va respecta na tiphati letin'wana ku ri na vona vo lo voteliwa lero input ya vona lava tiphati letin'wana na yona yi fanele yi yingiseliwa ntiyiso matimba hi va nikile ku makume na rwa malembe mara a va ma tirhisangi se ka GNU a swi va yingisela lavan'wana ku va ri yini hi swona ivi then ku yingiselana ku vaakatiko va kota ku vukorhokeri byi ya emahlweni ku tlula leswaku mavonanele ka timhaka ta tax a hi fe hayikiwini loko a nga ri GNU se loko mu ka mi fanele mi hayekiwi loko a nga ri GNU mi la ku ya kwihi kwalano ni la ta vula leswaku a va fanele va swi pasisini ku fana na sweswo loko president Ramaphosa va nghena lembe leriyani va fika va vekela 1% ku nga kaneti munhu lero na sweswiwani loko vo nghena la ka 2% loko a va ri voxe i nge yi vekeliwini mara n'wa kanetanga munhu mi kuma ku phela vote pattern sweswiwani a hi lo fuma sweswi lero hina hi nga va hi ri na mali ya ku hi kota ku hi phalala fomu ka timali leti va nga ti lahletela a ni va la ku zama ku kweleka timali leti nga lahleka ende timali leti nga lahleka timali leti va nga lahleka ti nga lahleka mbulati va lahle mali volo ya xipachi xi lahlekile vote ya kwala ka hina lawani ya Nandoni project ya liya
ku hava botsete ku ri ku ta endliwa i project hi ndlela liyani loyi a nga award tender va n'wi tiva na loyi a nga awadiwa va n'wi tiva se why loko swilo swi nga fiki makumu va nga landzelerisi hi swona swi hi hluphaka vonani vanhu vo tala va vulavulaka ku yini va ku GNU na ti-coalition swi ta swa confusion ka ku hina vanhu la ground on the ground hi safari mina ni vona GNU na ti-coalition ni vona swi ri kahle ngopfu because loko hi ri ka a Limpopo botsete a hi na coalition na yin'we ANC ti fambela hi yoxe mara ku yi korekela ya tsandeka yi kha yi famba yi ri yoxe se coalition yi nga yo disturb ANC ku va va endla vukungundzwana mara coalition na GNU hi swona swa right why vona va yi wini province leyi why vona va nga endli Limpopo yi fana na Western Cape loko yi winiwa hi DA se mi vona ngati yi fana na Western Cape yini hi vukorhokeri swi va swi ri henhla swilo because a ni veri lawani loko ku vulavula hi Gauteng nkarhi wo tala va vulavula hi ku i GNU kumbe ti-coalition ti endla ku vukorhokeri byi nga yi ka vaakatiko and a Limpopo sweswo a swi kona hi famba na ANC ri yoxe mara vukorhokeri byi le hansi ngopfu mi vula vukorhokeri bya yini botsete a Limpopo a hi lavi vukorhokeri byo tala mara lebyi hi byi dingaka i bya mati na patu ivi na mitirho yaleyi va nga yi dlaya leyi ya tirha lomu amindelikanini a yi ri kahle for ku ri munhu a langa ku ya maketa a joni kumbe swa ku tirha kwala kaya naswona swi ri kahle mara va dlayetele swilo hinkwaswo se lexi nga kona i ku ANC a va hi hleketeleli botsete xin'wanyana loko mi va languta hi languta laha ka ku ma ti vona ti-PWP botsete i-PWP botsete loko va hi employ ni huma kona ka PWP ka lembe ri ya 2023 loko botsete va hi lava va ku mi ta tirha na n'wina kwalani as i-PWP n'wina mi ri permanent va nga hi teka hi ri 5 hina hi ta pfuneta n'wina ntirho wa n'wina leswi swi vulaka ku xipesi lexiya ndhawu leyi yi lava vanhu lava fanele va tirha ka yona mara va ta mi teka va mi veka layani va mu holela 2000 mi ka mi tirha swi swo yelana na yaloyo mi n'wi pfunaka a hi swo yelana botsete swo fana a ni yi va yi ri general work loko ri general work a botsete a ku hava n'wina se n'wina express ngo yo khoma xipedi kumbe yini kumbe yo rhwale malakatsi a yi kona express yi koho ya ku ase loyi na xipiri wa swi tiva ku khulela swi ndlisa ku yini loyi wa siya mabyasi se botsete yi gina yi vava because va ku teka va ku veka laha ndhawu leyi va yi kha yi lava vanhu ivi then kusuka kwalani va mi teka loko contract yi hela va mi teka va mi yisa ka labour mi apply UIF va tlhela va thola van'wanyana lero ndhawu leyi tshama yi kha yi lava vanhu mara vo lava ku tirhisa vanhu va kha va nga kumi nchumu ka UIF na yona mi fika mi fola tilayini to ka ti nga heli na metweni khensa mina boto wa mina Lesotho yi tlangile na Afrika-Dzonga hi n'hweti leyi ya Sunguti lembe ra 2024 10 January 2024 va tlanga tanda not se mina no vula ku ro hetsela a ku ri ti 28 ta December 2024 loko Lesotho yi hlula Angola twana ku yi hlule kwi a Angola igolo yin'we ka tanda se hey akungoto hey a hi tweni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ku ya ta emsekweni guys Etsani nkowankowa giyana lekapani uyikuma kahle eka 92.6 FM Munghana FM Makombandlela sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makumenharumbirhi timinete ntsena ku bila awara ya 13 nongana ku ya Afrika wa vulavula Khensirise Lilian Hlavangwa hayi mina nxaxamelo wa n'wina wa ni kanganyisa namuntlha magayisi ta hlaya ku ze ku faka awara ya mbirhi ni tlhela ni famba mindzuku ku pfa ku nghena wun'wani kambe swi na mhaka se swi khensile nhlokomhaka ta mahungu hi ta twa mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nhlekani lowu kuna hi ta va hi kha hi bula na tatana Mongwe laha tatana Mongwe va vulavulela MEC Ernest Rachweni wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na switirhisiwa se lexi xi endlaku hi ku hi vulavula na vona i ku na muyingiseri a nga hi rhumela hungu ra ku lava ku tiva ku xana swilo leswi swimbirhi xa ku sungula i ku magondzo loko ma kha ma khuleriwa xana
ku na vanhu lava va fambaka va langutaki ku vona ku vanhu lava a va ndli swona kumbe va ndla swona hikuva van'wana vo fambafambisa xikomu leswaku a ni swi tivi loko a fika a ri ku khuleleni kumbe a ri ku jikajikeleni hala sweswo swa ku taniya se hi la ku va vutisa sweswo na mapatu ya lama ngo ya mahluma ma hundzuka makhwati va tsandzi yini ku ma basisa leswiwani swi landzela pfhumba leri va yaku na rona siku na siku ra timhaka ta tikherekhere ta ku veri va famba va la migangeni la kumbe lomu mapatwini ya hlanganisaka miganga va kha va khulela ku nga va ku ri Vhembe ku nga va ku ri Mopani ku nga va ku ri Waterberg kumbe Waterberg kumbe ku nga va ku ri Capricorn kumbe ku nga va ku ri ka Sekhukhune se i tin'wana ta timhaka leti kumbexani a hi ta tsakela ku twa n'wina se hi lava ku vutisa n'wina sweswi hi nga se bula na tatana Mongo ku lama mi nga koho mi le ku hlangana na yini loko swi ta ka timhaka ta magondzo ma khuleriwa ke le ra ka ndhambi buloho ri sunguriwile ri fika kwihi ku endleka yini sweswi hi lava ku swi tiva sweswo leswi hi nga se vulavula na vona leswaku hi ta kota ku va vutisa loko MEC vo va fikile hi nkarhi wolowo hi ta vulavula na MEC kambe vo ka va nga se fika la ku nga na Mongwe hi yo mhaka hi ta vulavula na tatana Mongwe sweswi hi kwalaho ka kotara ku nga se ba awara ya 2 se hi ndlela yaleyo se a hi mi tweneni ni lava hi bulanyana hi n'wina mi tshamaka ka tindhawu teti ti khumbekaka a ni voli n'we mi tshama ku halama swikontirini kumbe a swikontirini kumbexani hi lava ngopfungopfu namuntlha hi lava ku vulavula ngopfu hi magondzo lama ma khuleriwaka kwalomu mi tshama kona mi vona yini n'we mi vona yini leswi hi nga kota ku loko sweswi hi vulavula na vona Mongwe la hi kota ku va hi va hundzisela ku endlela ku yini ku endlela ku hi nga va vuyisi la hi nga swi tivi ku swiphiqo leswi mi nge le ku hlanganeni na swona hi swihi leri le talentale patu ri herini i khalenyana nga si famba hi patu leri ra R71 ku ya a Phalaborwa ri herile leriya kun'wana swa leswi kumbexana hi ta va vutisa na swona loko hi tshika hi va hi fikile 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela la wena i nga kona hi laha hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi amukele n'wana mingiserilo enhlekani aye Bothphet na washo impfukile hi pfukile njhani but ipfukile masiku mina ni kombela mini vutisela hi patu ra kusuka a Tiyani ri developa hi le tsema ra humelela ka Ribungwana patu leri ya Bothphet a ri fambeki ene loko ho tshuka hi ve na problem aka patu ra xikontiri swi vula ku a hi nge swi koti ku tirhisa patu leriya hi timovha loko mi fane mi hindza laha Bulowini i ribyi ntsena laha i tamba laha ku tirhi nchumu laha so a ni swi tivi patu leri a movha va ri lan'wini kumbe njhani ni byeleni loko mi suka a Tiyani mi ya ka Ribungwani ni le ku tivutiseni ni le ku ringeta okay patu leriya ra khale vona laha mi ri kona loko mi veka xipfukanyana la na ku vona a mi yile nga ku mi ya ka hina mi ya le a ximatsini xa n'wina na ri vona le ra khale ra ku ya ka Ribungwani kusuka ka Ribungwani sweswi ri tlhelela ka ri ya ka Bungeni na ri vona ri humelela ka Mahatsana ri hindza ka Mahatsana ri ya joyina xikontiri lexi a ku suka kwale Tiyani ivi ri kongoma ka Bungeni na ri vona rona patu rero ya Bothphet loko no mi byela ku vanhu loko mo xava taxi n'wina sweswi yi fanele yi famba hi laha ndzeni a yi nge fambi le xikontirini hi mhaka a xikontirini a ku na mimiti a ku na vanhu va khandziyaku ti-taxi halaya yi fanele ti famba laha ndzeni mara a ri ndliwi nchumu Bothphet ende believe me or not vakhanselara ta hina ti hindza hi laya loko ri ku a ya ka Ribungwana ku i famba hi ro patu lera hi rona ro koma mara a ku ndliwi nchumu hi rona marito man'wani mi vula ku a ra ha khuleriwi patu leri a ri khuleriwi se ri tlhumile hi lesweswo hi ta famba rhanga n'wana nga ta ku sali le ndzhaku a hi nge fambi hi ri vambirhi hi ya ndhawu yin'we hi fanele hi landzelelana kunene ni vone na kusuka a Rotterdam ku ya a Holofan na rona ri le ku vuyeni patu leri ene patu rin'we phela patu rin'we exactly ni swi veke kahle ngopfu ni kombela mi ni vutisela hi mapatu malama mambirhi Bothphet no hi ta va vutisa buti wa mina inkomo buti wa mina tirhanka a khensa 0860 002543 ku nga ri khale ta va kha hi bula na Mongwela hi mani amukela un'wana mingiserilo enhlekani professor wa mina Mfukeni hi pfukile mi njhani papa awa hi pfukile a khensa
hayi no a swi twa mhava yimerini MEC ni va vutisa na leyi khalanga laha ka switandi leswi hi tshamaka swona mi ni to nyika xikombiso xa laha ni tshamaka na Rotterdam ku laha ndzeni village hi tshamaka koho loko va ka va vulavula hi mhaka ya khuleriwa swi tsandza kwini ku sweswi ku nga na timpfula va hi rhumela tigradara ti ta hi basisela switarata leswi hi tshamaka ka swona va tlhela va hi endlela swibulohwana swo endla leswaku vana loko mpfula yi nile va kota ku khuphuka swinkobyani leswiya va ya eswikolweni because sweswi loko hi languta muganga lowu ni tshamaka ka wona khalanga ku loyi yimela ku va na nkosi laha mi xitarata xi ni tshamaka ka xona loko no lova swa boha va ta ni khulelela ku ni kota ku bokisi ri famba ri ri kahle mara loko ku nga vangi na nkosi aka switarata sweswi ni vulavulaka hi swona ku hava ku mi ta vona gradar kasi hi nkarhi lowu wa malembe ndzhaku mina ni dyondze ku tiva tatana ndhukula kwalaho switarata a swi khuleriwa loko ti ku January February switarata gradar yi nghena hi switarata hi sala khulela patu hi le ndzhaku ka hi wena ndhukula va karhi va hundzela tijoki laha patwini sweswi loko hi languta ka ha ri hava na gradar ro tirha na sweswo swi ni vuyisa kwalaha ka ku kulukumba ntsan'wisi va huwelerile nsiku n'wana va karhi va famba hi chopa va ku mi ta swi vona swi nga ta humela va ta mi tekela hinkwaswo ku hava patu ka village leyi ni tshamaka ka yona ni vulavula hi veri ximovha lexi ni fambaka na xona wo xi xavelela khalanga ku ni kota ku ya fika laha ni tshama kona mina ni ta ku ni va vutisa na haleyo ku mapatu lama makulukumba loko ma khuleriwa ve ri va khulelela va mani ku na ku hala xikarhi ka mimiti ku hanya vanhu hi yo ya mi yaleyo ni nga ta vutisa yona xiphiqo yaleyo hambiswiritano ta va vutisa mera mi ta yi twa nhlamulo ya kona mi nga ni vutisa hayi ni mi twi kusuka enquthu hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisela Munghana Lonene FM nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi ku twi ku wena u angula ku yini eka mhaka leyi bulaka ha yona nhlekani lowu hi vule ku languteni ka timhaka ta magondo hi ndlela kambe leyi mingisela kha vulavula yona sweswi ro hetsela i mhaka ya ku mfumo wa hina wu teke xiboho xa ku ri switarata leswi swa ntsundzuka kha ni bula na mbulavuleri wa masipala wa Bushbuckridge malembe ndzhaku va kombisa timhaka ta ku hina hi tirhana na switarata mapatu lama ma hlanganisaku miganga a hi ma hina se na namuntlha na sweswiwani loko ni swa handlisa sweswo ndzawulo leyi va NS Rachweni xikombiso a yi ngheni ka aswitarateni swa le makaya yi nghena yi famba ka mapatu rere hi vulavula ku rona ra ku hlanganisa Rotterdam Holofan ku nga Olifantshoek Tiyani ku nga Magor ri famba hi leriya ri ya ka Ribungwani ri ya ka Mahatlani hi leriya ri ya ka N'wamhandi hi leswiya se hi ro kumbe loko jika laha ka Mahatlani i ya ka Wayeni hi ro mapatu lama hi vulavula ku yona loko hi kha hi vulavula na tatana Rachweni hi ra kusuka kwalaha ka Nkavele ri ya aka D hi ro leri va vulavula ku ro va vulavula ri ra kusuka ka Green Farm mari vo leriya ri famba ri ze ri ya fika kwini kwele ka Nkavele ri karhi swi famba landzeni la ka Xibangwa hi leriya mari vo hi wo mapatu lama ma tirhanaka na va nkulukumba NS Rachweni va vula ri suka ka Matsila hi leriya mari vo rhelela ri hindza le ka ma nghena purasini ri ta Dihope hi leriya ri ku aka Majika ri nghena a Doli hi wo mapatu lama va vulavulaka hi wona ma ni twisana ni so va vula ri suka ka ai ni nga mahlaya maze va hela se hi bohi lava ku twa vona a hi tweni loko ri na un'wana hi nga se ya ka MEC la nhleka khalanga mpfuki bota mina hi pfukile minjhani wa pfuki credit leri na kwala ya hotel ri vala muli pa ri suka ka Nkavele loko makhasa ri Bushbangwa ko mina afana tatrate mina tshame ni famba hi rona kusuka laha Green Farm leri ani kha ni famba ngopfu ni helele kwalaha ka Xibangwa laha ni ri vona hayi a ri olovi serwe ende lexi xikarhi ni vola ngala email la vo office ya vona loko va hlamula va a ri kona ka list ya hina a ri kona ka list mbula yini ka list ku yini ku khuleriwa ku rahanya kumbe ku ndleka yini
ka list ya mapatu lama ma fanele ku rhumela hi xihatla network yangu a yi kahle but leswi mi nge le ku swi vulavuleni a ni swi zondi ni swi lava hi mbilu ya mi hinkwayo kambe langutani network ya n'wina mi kota ku vulavula kahle but wa mina mi va tsalerini va ku yini va tsaleli email va ku ri a va na rona ka list ya mapatu lama a tirhiwa hi xihatla and loko mi tlhe mi va vutisa ku ya mahlweni ku i mani a tiyisisaka na ku vona ku va na list a ni ku munhu wa kahle ngopfu a hlaya ku ri na cheka na vutisa a hi vutisa ka district va hi rhumela ka Malamulele va ku report ra district arahi a va Collins Chavani ka Collins Chavani a hi ra vona i ntiyiso kambe mi ni vula loyi mi nga vutisa yena mi ze a ku a ri kona ka list a ni lwa mi ze mi nga hindza mi n'wi vutisa ku loko a ku a ri kona ka list swi vula yini naswo i mani a vonaka ku ri va koho ka list u gina na reply na ti-email ta mehe i mani vito ra yena ni ta n'wi mani leyo ka email ta msendela ni ri khomedini ka email ya n'wi forwardela to enko aye ende swin'wana ni kombela va endla na push clearance vona ka chavisa botpet ku tshama na munhu a humelerile mi koma nenge ka n'wina un'wana ku soka makweka ka Nyavani vona wa ku tsinda va ku ngwaza mikwana n'wansati ku gwaziwa a munhu a ka ti fambela hi milenge un'wana a ku tumbelerile mu voni nemetweni bota mina network ya n'wina yi kahle ni khomeli mingisero me a na ringeta ku a kota ku twa a hi kota ku twa tlhelo ra yena ra mhaka maso ku ni khomeli ku va ni n'wi sindzisile ku va hi vulavula nkarhi wo leha a kha nga twali kahle ma swi vona ni khomeli mingisero mi nga kwateni swi nga mi kwatisi swi fana patu leri ri fambaka hi laha ka Magona hi leriya mari ri ya humelela ka Mninginisi ri famba ri ya humelela ka Mtititi hi nga siya ka Mninginisi patu leri ya ntiku ro va ku tshikiweni ri fa vhele ku ri fi si ra Collins Chavani a va ku va lava ku patu leri mari vona ri suka hi le ka Amaviligwe leriya ri nghena ka Bevula hi leriya a va lava ku ri ze ri ya fika Giyani patu leri ri nkomiso wukulu wa ku ya Giyani kambe a swi kotekangi ku ongeti xivono xa vona va fambe na xona lava nga sala va ha swi twisisangi a ku la ku ndleka yini laha kambe a swi ri tani i manetwa ku mahungu va ri yini andzhaka lexi khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga botpet vete mi nga limi ximanga hi ku xi thothela hikwalaho ka ku ximanga botpet loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuku goya xi mi dlayela tihuku botpet leswi humelela ku laha ka MK botpet i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya botpet va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi botpet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi sweswo mingisero mugera lona na FM la ku bulanyana kantsongo na nkulukumba Mongwe un'wana ri hi minkarhi hinkwayo mi twa ku Mongwe a nga na vito okay i na vito loko a ni ri hlaya hi ri Xitsonga a ni ta ku i Manuel Mongwe kambe bona i Emmanuel Mongwe embulavuleri kusuka ofisini ya MEC Ernest Rachweni i MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na switirhisiwa lava vanhu va ya ku mahlweni na mapfhumba ya vona ya dikherekhere ra vunharhu Mongwe inhleka nhlekani wa kahle khalanga na vayingiseri va muganga wa mina ni vone mi kha mi tirhana na patu rin'wana ra kusuka la a Silicon ri ya hala ka va Maja
ri nga patu leri ni hlamana ku hikokwalaho ka yini na sweswi ri nga se va na xikontiri hi ku ri tikomba ri kha ri hlanganisa miganga yo tala ku endleka yini kwalano namuntlha Khalanga MEC va ta va va ri kona kwala ka patu leri for ka hi program leya ya hina ya dikgeregere Wednesday sweswi loko ni vulavula so MEC va ha ri ka portfolio committee loko va suka ka portfolio committee because a mi fanekele mi va mi vulavula na vona mara va ha khomekile ka portfolio committee loko va suka ko va ta va ta kwala ka program leyi ya dikgeregere Wednesday program leyi ya hina tanihiloko mi swi tiva ya ri graveling and blading ya ku make sure ku ri mapato ya fambeka ni tlhela futhi ni hlamusela Khalanga ku ri patu leri tar road ri na yona ndhawu leyi nga salela hi ku va yi cheriwa tar road it's about 10 kilometers less than 15 in terms of the estimation ya ro so patu leri i rin'wana ra mapatu tanihiloko mi hlamuserile ku ri connecta ti-village ta ku tala na Polokwane ni vula na doroba ra Polokwane ku ri va kota ku fika dorobeni ra Polokwane va tirhisa ro patu leri so patu leri ri na problem hi rin'wana ra mapatu lawa futhi ri nga affecta hi ti-issue ta timpfula leti hi nga va na toho ka tin'hweti leti nga hundza now MEC hi program ya vona ya dikgeregere Wednesday va vuya futhi ku addressana na tin'wana ta mapatu a hi kona ntsena lava nga koko va ku ri namuntlha vo va ta va ri la mara va ya tindhawu ta ku tala sweswi issue ya disaster hi nga vulavula hi yona sweswi ku busy ku na patu rin'wana na rona le Taibos man'wana na district ta ku hambanahambana sweswi loko ni vulavula so ku ba busy hi mapatu lawaya ku va endla ku ri ya kota ku fambeka because timpfula letiya ti onhe swinene vo Waterberg Khukhune Mopani Vhembe and even Capricorn a hi lani ntsena va nga le ku attendeni ka mapatu loko mi ka vulavula mi kutani ku nghene muyingiseri ra a kombisa timhaka ta ku na mapatu lama ma tshikiwaku va nga landzeleriwi kasi ku na mapatu lama loko va vutisaka lava va nga kusuhi na vona ka mfumo va ku leriwani ra masipala lowu ra district ivi loko ya ka district va ku ha ri kona ka list se hi ku ri nghenisisiwa ku yini ka list se a ni lava ku tiva ku timhaka ta ku mapatu ri teka n'wina tanihi ndhawu lomi teka xiboho xa ku leriwani ri lava ri graveling leriwani ra ha ri kahle ku hi ri khulela i mani a tekaku xiboho a ni ri tanihiloko ni hlamuserile Khalanga ku ri a ni ri before hi attenda patu ku va na team leyi hi rhumelaku ya ti-engineers ku ta va ta endla assessment va langutisa ku ri patu leri ri lava yini but also na ku u kuma ku ri patu rin'wana a ni ri vaakatiko va hina la Limpopo van'wana va nga swi twisisi ku ri patu leri belonga ka masipala kumbe ri belonga ka district the D roads hi toho leti hina hi va ku hi ri na responsibility ya ku ti-service and then ku va na mapatu ya municipality but sweswo a swi vuli ku ri vaakatiko a va fanekelanga ku vulavurisana na hina hi mhaka ya mapatu yalawo a ni ri hina hi fanekele ku va hi tirhisana na timasipala loko munhu a tise patu hi swi tiva ku ri patu leri ra masipala hi fanekele ku va hi khumbana na vamasipala wolowo ku fana na loko vamasipala na vo va khumbana na hina but issue leya stakeholders Tuesday ya MEC hi yin'wana ya ku addressana na timhaka teleto because u kumeka ku ri ti-community ti ta ka ti-district offices ta hina ti ta reporta ku ri no hi na problem ya patu and then va nga yi nyika attention yeleyo stakeholders loko no mi byela Khalanga swi hi pfune ngopfu ka ku va hi kota ku se hi tiva na swa ku mapatu lawa ya fanekele ya attendiwa ya nga critical hi why because u kumeka ku ri i mongo va le districtini mara mongo a va prioritize leswi community yi nga ta hi swona yi ta ku reporteni ku ri ku patu leri ri fanekele ri va ri attendiwa hi hina as a department now sweswi stakeholders lexi hi nga na xo xa MEC xa ku vulavurisana na ti-community hi voxe because MEC stakeholders Tuesday lexi va nga xi endla i xa ku vulavurisana na ti-community va twana na ku ri ku humelela na ti-problem because nkarhi wun'wana u kuma swa ku because ti-communities ti tsandzeka ku vulavula na MEC van'wana a va voni media ku va why patu ri va ri attendiwile mara sweswi MEC ya kota ku hlangana na ti-communities ta hina ta ku hambanahambana in the province ku va na service delivery kota ku va fast tracked because MEC u kota ku va hlamusela instruction swin'wana MEC u vula ha ri na vo meeting a byela lava nga responsible ya swo ku ri ni kombela ku ri swilo leswi vhiki swi nga heti va nga va swi lunghisa swin'wana Khalanga
a hi ku ri department ya hina yi swi koti mara kuna mongo loyi a nga tshama laha loyi a nga lavi ku endla ntirho wa yena that is why MEC a va lavi va nga lavi ku rhumela van'wani vanhu ku ri va ya vulavurisa na ti-community va tshama na ti-communities leti va vulavula na tona because ti-communities tin'wana ti-problem ta tona loko va vulavula na MEC ya humesa instruction ti-problem teleto ti va ti kota ku solveka ku fana na leyi muyingiseri loyi a vulavula hi yo a ni yingiserile sweswi ku ri na muyingiseri loyi a ri ku hlamuseleni ka swin'wana hi swin'wana swa leswi swi va ku swi delaya service delivery because ku na un'wana a nga tshama ofisini a nga lavi ku endla ntirho wa yena and hi swin'wana leswi hi tshamaka hi karhi hi swi vula ku ri hi kombela ku ri vatirhi va hina or ti-colleagues ta hina in the department va prioritize issue leyi because issue ya mapatu khalanga loko pato ri nga lunghanga swilo swa ku tala swa yima se vi economy ya yima mintirho ya ku tala yi va yi ri affected yin'wana mhaka yi nga nghena veri heyi matsundzuka tshame ni mi byela hi swona mangwe siku rin'wana swa ku veri mapatu yan'we ya tlhumini amile ku dibuxeni laha ku yo hlamela loko i ti fambela un'wana ku choto a humelele hlamela ku heyi wena u ta hi kwihi wena se mi ka ku yini ka la ka pfhumba rero leri na ku tsandza yini ke ku endla ku mapatu yan'we ya pfuleka ku tsemeleriwa nhova leyi ndlaku makhwati tlhelo ka patu tanihiloko ni hlamusela khalanga michini hinkwayo na swilo swi na switirhisiwa leswi fanekele swi va koho swi koho now leyi fanekele hi lavisana na yo i ku kasi problem yini ka mani why a nga endli ntirho wa yena because sweswinyana a swi kona lexi nga ta mi hlamusela khalanga ni ku no hi tsandzeka ku endla ntirho mhaka ku ri a hi na swona switirhisiwa leswi fanekele swi tirha le mapatwini mi ta tsundzuka last year MEC a va pfula switirhisiwa swintshwa titraka na swiyini leti nga distributiwa in all the 5 districts and all the 36 call centers ta hina in the province ku va ti kota ku pfuna vanhu va hina hi timhaka tale ta mapatu but xin'wana lexi nga hlamuselaka i ku ku va na workload sweswi hi facana na situation yin'wana leyi hi nga yi tolovelangiki leyi a ni mi hlamusela yo ya ku attendela na mapatu lawa a ri na ti-disaster mara sweswo a swi vuli ku ri a hi fanekelanga ku va hi attenda na yona ya debushing and all that hi fanekele ku va hi attenda na yo ya debushing because it's part of our responsibility to make sure ku ri pato ri fanekele ri fambeka and la tlhelo ka pato ku fanekele ku va ku vonakala swa ku vanhu va hina va nga vi affected ku fana na mhaka leyi a mi hlamusela yo so hi karhi hi lwa na swoho ku ri hi make sure ku ri pato ri kota ku fambeka and then also na ku whatever that our communities are complaining about swi va swi lunghisiwile a khensa swinene mongo hikuva mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu mi va byela MEC hi va kwaterile ku a ha kotanga ku bula na vona ku a hi vuli ku bula na n'wina swi onhini a hi vuli swona ho vula ku hi va kwaterile ku ha ha kotanga ku vulavula na vona hi ndlela yaleyo na vo va teri ni mi hlamusela swa ku va kombela rivalelo hi ku a va swi rhandzile ku ri va fanekele va vulavula na n'wina mara ku va hi ku va khomekile and hi vo va accountaka ka portfolio committee ku fanekele ku va vo va responda on some of the things so va chavile ku ri loko va huma laha swi va nga ku a va teki lava va portfolio committee serious mara na mi tshembisa khalanga va ta kwala studio MEC va ta kota ku hlamusela hi timhaka ta ti-kherekhere service delivery ni metweli bota wena Khensi a khensa so mingisero mugana lona FM nkarhi wu nga hi voni doka kambe ta vitana tlhe vutisana swin'wana hi mi nyika na nkarhi ran'we mi ya mahlweni mi vutisa kambe a hi humeseni pfhumba leri va ka hina kun'wana kun'wana loyi a nga laveki ku tirha ku tsaleni vito loko sweswiwani vo fika a hofisini ya masipala i lava vukorhokeri byo karhi munhu a ka byi kona n'wi tsale vito a hi n'wi tivi ku i mani ka tindhawu hinkwato ku nga ri leyi ntsena ka tindhawu hinkwato ku na vanhu lava va tirhisaka swa tipolitiki ivi va nga ndli ku tirhiwa se hi ta va kuma na valava se a hi endleneni sweswo mingisero mugana na FM nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pat Mathebula a hi hlangani na nongonoko lowu thwi mundzuku kusuka le a School North hi le ka Sikhukhune ta va ka ku tisela wona hi ka hi langutaka timhaka leta rifuva mi va na siku lenene mi hlayiseka ku dya ku engeta mahungu ya misava hi lawa hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane ivi kusuka kwalano Dzumba na mina na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani siku ra n'wina ri ve lerinene ku ya mahlweni tata ya sesilili
Edzani, Nkowankowa, Giyana Lekapani. Uyikuka kahle eka 92.6 FM. Munghana Lonene FM.